کلمه لا اله الا الله این چیز اگر به زمین و آسمان مثلا اینا یک ترازی یک پهلوش به زمین و آسمان مونه، هفت آسمان و هفت زمین و مثلا تمام ساکن های مثلا زمین و آسمان غیر از الله سبحانه و تعالی مونه دیگه پهلو به لا اله الا الله مونه چه لا اله الا الله وزمین میبیاد از تمام این چیزها. لا اله الا الله کلمه بزرگ، لیکن لا اله الا الله چه گفتن نه به وقتی که وحی ببینه منبه رحمه الله گفتن که آیا لا اله الا الله کلیت جنت نیست؟ گفتن که ها، گفت کلیت لا اله الا الله کلیت جنت است، لیکن مثلا چه هر یک کلیت چی دارد؟ اسنان دارد، یعنی چه دندان ها دارد. یعنی اگر کلیتی که بیاری که دندان نداشته باشد و در تو بچه شده نمیشه. برای همین یعنی چی کلیت لا این دندان های لا اله الا الله چی است؟ یعنی کلیت این عمل ها هست. این چی است؟ عمل. و اصلا چی گفتیم؟ یعنی ترک معاصی. ترک چی معاصی؟ برای همین گفتیم که اسلام یعنی خودش به چه جمع میکند؟ عمل و ترک المعاصی گفتیم که یعنی ای الاسلام افضل. گفتیم که رسول صلی الله علیه و سلم ان تفشو سلام و تطعم الطعام، یعنی سلام نشکر طعام دیگفت. و اصلا با چه گفت؟ اسلام من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی ترک کردن هم چی بوده است؟ از اسلام بوده است. همین بیان گناه یعنی گفتیم که لا اله الا الله که انسان که فهمید که کلمه بزرگیشه اکو باید که چیکار کند؟ این چیز به اهمیتیه که این چیز خیلی که دست به آورد با دستش رفتنش ممکن. این چیز برای همین بچه چی سبب ها میرد؟ به شرک آوردن. الحمدلله که شرک فهمیده شرک نمیبیارد، لیکن دیگه چیز به سبب بدعت مثلا این چیز خطر به میافتد لا اله الا الله. و اینچنین گناه ها مثلا چی میکند؟ یعنی ضرر میرسونه. گناه مثلا یعنی گفته های الله تعالی به مثلا عمل نکردن، یعنی چیزهایی که الله تعالی نهی کرده که همین به یعنی قدم زدن، همین عمل کردن، این چی میشه؟ یعنی لا اله الا الله به ضرر میرسونه. همین به قول الله سبحانه و تعالی افرائیت من اتخذ الهه هوا، یعنی آیا دیدی که همینه که چیکار کرد؟ یعنی هوا یعنی هوای نفس همین خواهشای خودش برای خودش چه گرفت؟ اله گرفت. یعنی گفته حسن البصری گفت که این کی گفت؟ این همون آدمی که نفسش هر چیزی که از این میخواهد همین چیز به چی میکند؟ یعنی عمل میکند. نفسش چی چیزی که خواهد طلب کند این همین چیزی چی میکند؟ یعنی بجا میبیارد. یعنی دیدید؟ یعنی همین بیان گناه کردن چی میشه؟ یعنی اسلام به لا اله الا الله به ضرر میرسونه. همین بیان ابن رجب رحمه الله تحقیق کلمت الاخلاص اند کلام بسیار خوشرو گفتگی. گناه ها که میگوت هر باره که تو گناه میکنی میگوت گناه کرده میگوت یعنی چی؟ هر باره که گناه کنی همین لا اله الا الله جای ظرفش که جا گفتیم قلب چی ضربه زدن میگیره. میگوت ضربه زده چی میشه؟ یعنی محبت ضعیف میشه، خوف ضعیف میشه، توکل ضعیف میشه، امید ضعیف میشه. همکنه یعنی انسان الله تعالی بس هیچ چیزی بودن میکند با ترس و با محبت و با امید کردن همین چیزا چی ضعیف شدن میگیره. نگرید اگر ترس که ضعیف شد وای از چی میترسونه؟ یعنی و من چی میکنه؟ از مخلوق میترسد. از مخلوق که ترسید وای خوف شرکی به میافته. و محبت که ضعیف شد و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، یعنی چی میشه؟ شرک و محبت حب میافته. و امید مثلا چی میشه؟ یعنی اگر که رجا که ضعیف شد چی میشه؟ یعنی واتخذوا من دونه آلهة هم خلایت واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا من خلال سوره مریم واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادته ويكونون عليه بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. نگرید واتخذوا من دونه یعنی باید چیکار کردن؟ یعنی غیر از الله تعالی به چیکار کردن؟ یعنی توکل یعنی امید و تکیه کردن همین چیزا به یعنی همیشه چی اومد؟ از همین گناه ها اومد. حتی رفته چی میکنن؟ میگه یعنی عدل گذشته میگه گجاب میبیاد میگه این چیز یکم عمل ها به دست ها تاثیر کرد که عدل زبان با اومده حتی میگه اعوذ بالله لا اله الا الله خودش گفتن وزمین میبیاد زبونش به هم وقتی که دیروز ایمون چی بود همین هر یک نفر چند لا اله الا الله لا اله الا الله وحده یعنی روز به مثلا 100 بار مثلا اذکار مثلا میگه حاضر یک بار همین لا اله الا الله گفتن رو با ما چه وزمین میبیاد زبونش ما وزمین میبینه چیز. وقتی که همین حالت اند مرده میستاد بینش و بین لا اله الا الله پرده انداخته شده به لا اله الا الله مرده میبرود این بنده.
hamisha chimat a gunoh ma. Nam gunoh masalan odamı yani kime kadar yani shirk va nima ya'ni kofir namayishadi به سبب gunoh kardن lekin gunohهای pay dar pay کردن ya'ni برای pay dar pay کرده از گناهها توبه نکرده گناه بردوام شدن این جا به میبرد آدم اعوذ بالله شرک به میبرد این چیز داخل فهمید هم یعنی این چیز گناه مثلا یعنی انسان گناه به هیچ وقت یعنی استخفاف نمیکند یعنی آسان نمیکند یعنی نمیگوید که خلاص توحیدن باشه همه گناهات بخشیده میشد یعنی از کجا میدونی تو یک گناه دویم گناه به میبرد دویم گناه سوم به میبرد سوم چهارم به میبرد پنجم ششم به الان میخواد چی میشه یعنی گناه به غرق تو برفته حتی که چیات میشد سیئاتت یعنی چی میشد یعنی ترجحو علی حسناتک سیئاتت مثلا حسناتت غلبه کی کرد هلاک شدی به این کار که تو هم یعنی انسان از خیلی که عاشق میترسه از گناه هم باید که ترسد یعنی از گناه هم چی باید یعنی باید که از گناه هم ترسد یعنی از گناه هم ترسد هم یعنی بیکار بر رسول صلی الله علیه و سلم میگه حدیث صحیح عنده حدیث ترمذی ده اومده حدیث رو به ابن کعب که رسول صلی الله علیه و سلم میگه که ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه یعنی دو گرگ گرسنه داشته است سون یک رامه گوسفند به یک 50 گوسفند به صرف کرده به چی میشه چی میشه وای چوپوننده گوسفندش بود نبود میشه هم خیلی نمیانه همشه نیستو نابود میکرد گوسفند های همشه میکشد گرگ مینت کنه چی خیلی مثلا نفتش بد ویا حق دیگه حیوان ها مثلا حق خودش میگیره میبره اما گرگ نه یک تاش بسیار میشد لیکن چیکار میکرد همشه میکشد نفتش بد و سون چی گرگ فطین فهم یعنی زیرک میفهمد چی ده برای که کشد میدوند که تو چوپان چی میکرد نه گوسفند های میپرتواد اون هر روز اومده اختی گرفته خودش قرآن میگند یعنی الان میخواد دو گرگ گرسنه خیلی که یک گوسفند نست کرد یک همین رامه نست کرد با دو چیز هایی که وای چیه مثل که دو گرگ همین گوسفند نست کرد دو چیز هایی که یک چیزه خود دل میخواد دو گرگ باید گوسفند نست میکرد وای چیه حرص المرء على المال والشرف یعنی سعی حرکت و محبت انسان چی به دو چیز به شرف من این معناش شرف من ابرو اتوریته منزلت مثلا یعنی یک جا بلند شدن منو بینید منو شنوید مثلا یک منصب مثلا همین چیز و با چی بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العزيز بن باز رحمه الله تعالى الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام إلى الخمسة وأولها وأعظمها شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في شرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له وأما الشروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك معه محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الدرس الثاني يحكم درس شده الأكون الدرس الثاني درس دوم درس درباره أركان الإسلام
أركان الإسلام ركن الشيء هو الذي يبنى عليه غيره. شيء كبير بولوي بابا شيء يستمع شباب أصل مثل أصل. نعم الركن مثل ماذا؟ الأصل. الركن نعم الأصل. أركان الإسلام بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن أول وأعظم ركن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني أما يقومين أفضل ترين أعظم ترين مهم ترين ركن إنجيل شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله معنى شهادة دودان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. و فهمت يعني الشهادات برواهم شيء مبين نقول تمكين شيء يعني إقرار شيء برواك الشهادات مأخوذة من شهد يشهد كأنك تشاهد هذا الشيء. معنى تشاهد يعني تشاهد كأنك حاضر كأنك ماذا قد حضرت هذا الأمر. فهمت هذا من جهة شنو يعني الشهادة مبالغه هي وياك شما شيء همين چیز بچه حاضر بده يعني ديدت باشد. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه وعليكم السلام ورحمة الله فإنه يراك. هذه الشهادة والشهادة لها 4 مراتب. شهادة كم مرتبة شيء لها 4 مراتب. شهادة والشهادة لها 4 مراتب. العلم يعني والمعرفة بماذا؟ بالمشهود به. العلم فهمت؟ العلم والعلم والمعرفة بما تشهد له أو عليه. إذن يكون ركن مرتبة يعني المرتبة الأولى العلم يعني شهادات كش مفيد دادن شيء وقت كدونت يعني يكون لك علم. أول شيء بتماني العلم والمعرفة بالمشهود به. نعم. والثاني النطق والتكليم. النطق يعني تنطق بما ستشهد وستتكلم بشهادتك يعني تنطق في نفسك يكون دونست دويم جي نطق ما يكون. إن لم يكن يعني الرجل إذا كان أخرس فعليه يكتب شهادته يعني قم نبيست النطق كاردنا توانات ماذا عليه الكتابة يعني مين يسأل هذه ثانية ماذا النطق يعني نطق مكان. والمرتبة الثالثة إعلام غيره. فهمت؟ إعلام غيره يعني ديجا كسبة فهم لا. نعم نعم الإخبار والإعلام لغيره ديون كسبة شيء خبر متيا بهذه الشهادة. إذا فهمت يعني خودش دونست نطق كات أنا كنت ديجا كسبة خبر متيا ديجا كسبة شيء خبر متيا. فهمت؟ ديجا كسبة شكور متيا يعني خبر متيا. والمرتبة الرابعة إلزام الغير بهذه الشهادة. ديجا كسبة شيء متيا إلزام يكون كان من شهادة مفتاح. أنا متشور مرتبة سورة آل عمران قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني إلزام الغير يدعو إلى نعم الدعوة يعني دعوة غيره إلى هذه الشهادة يعني يدعو غيره ويدعو وعليكم السلام يدعو غيره يعني إلزام يكونون يعني ما يقول كي أنا متيام بوياك عن قولك هوي. فهمت الدعوات ما يكون من ميراثون يعني فهمت أنا باش ما يكون يعني أهم شيء ذا ميراث يعني لا إله إلا الله. هذه جملة اسمية منفية بلا. جملة اسمية منفية بلا. جملة موضوع قسم شاتك جملة فعلية هي جملة اسمية هاي عن جملة شيء اسمية هاي وجملة فعلية هاي. هذه جملة اسمية. هذه جملة ماذا نقول يعني جملة شو بدها يعني جملة اسمية منفية ما شاء يعني بلا يعني
جمله مثبته هاي وتوني جاي منفيه هاي جمله منفيه هاي ومثبته الله خير شيء لا اله هذه جمله بلا تشترك نفي شتر جمله منفيه يعني بماذا بلا انا اقول ايروب مدرم لا نافيه للجنس نافيه للجنس نفي جنس إنك ممكن أعم النفي أفهم بصورة النفي دعبا ميكتي شيء نفي جنس يعني تمام الجنس من شيء نفي ممكن بين نفي الجنس لا إذا ماذا هي من أدوات يعني من أخوات إن أن كأن لكن ليت لعل لا إن أن كأن لكن ليت لعل لا نافية الجنس تنصب الاسم وتنصب المبتدا وترفع الخبر لا إله إله اسمها اسم لا نافية للجنس اسمها وأين خبرها محذوف تقديره حق لا إله حق إلا أداة الحصر لفظ الجلالة الله لفظ الجلالة بدل من خبر محذوف لا فهمت؟ يعني چی میشه ثاني بدل میشه خبر نمیشه بدل میشه از چی از خبری محذوف لا حق يعني الله چی میشه يعني حق ذلكم الله ربكم الحق ذلكم الله ربكم الحق فهمت؟ أنا من هذا إعرابي چی لا إله إلا الله فهمت؟ أنا من إعرابي حق صحيح لكن بعض يقولون يعني لا إله موجود إلا الله إن خطير جدا إن يرى يعني إيه معناش ما أدوش من الجواب مبارك لا إله موجود يعني أعوذ بالله لا إله موجود إلا الله يعني معناش فهمت حلول بمبارك هر یک موجود إلهي كاي وهي الله مشان سؤال قدمه ميقول لكن هم بتشي تأملنا مثل الشيخ حافظ حكمي رحمه الله مع رجال ميقول كي وقل من تنبه إلى هذا الأمر يعني كم ترين أدم شيء إن أمر بيجي فوق يعني تنبه دوت يعني إن خطير جدا لا إله موجود وجد يعني يقول كي تمام الموجودات خوي كخير زمين عند عم يجي مشتت يعني الله مشتسي إن عين عقيدة شيء عين عقيدة حلول مشتت فهمت همين إعراب لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله خلاص لا إله بحق يعني لا إله حق إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له يعني إنه طولتان شما تشكو كردت لا إله كي يفتت نفي تمام أوليهية كي تعبد من دون الله هميشه شكو كردت شما بين كتي نفي كردت هميشه نفي كردت لا إله هميشه شكو كردت يعني نفي كردت إلا الله فقط شيء إثبات كردت عبادته يعني لا إله كي يفتت إله كي يفتت بيا معنوش معبود يعني تمام معبود هو شما إنكار كردت نيست معبود يكون چیزی مستحق عبادت کن نیست إلا الله فقط عبادت کی به نسبت دادید تنها الله سبحانه و تعالی بدادید مثبت وحده لا شريك له وحده برای لا إله إلا الله وحده لا شريك له میگیم که همین اند وحده چی میشه این جمله وحده لا شريك له تأکید میشه وحده چی بمیشه إلا الله بمیشه إلا الله يعني الله كي وحده واحدية لا شريك له تأكيد شيء مشان لا إله فهمت؟ نعم أما شروط لا إله إلا الله فهي يعني شروط لا شك مثلا شو دورات يعني شرط دورات لا إله إلا الله شرط دورات معناه شرط قلت جميع يعني شروط جمع شرط والشرط لغة معنى العلامة شرط معناه شو العلامة أشراطها علاماتها علامات ها شرط بوده لغوی معنی چیه؟ علامات های میتیاد معنیشه فهمدید معنی چی میداده؟ یعنی معنی علامات های میتیاد چند منت بود قامت ها؟ 4 منت ولی نه هم معنی چی بود یعنی معنی شروط شرط و شرط معنی چی میتیاد علامت میتیاد اما اصول فقه هم در معنی شرط چی میگن؟ میگیم که ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم
ولا يلزم من وجوده الوجود. كم يقول؟ ما يلزم من ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من وجوده الوجود. ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من من عدمه عدمه العدم ولا وما يلزم ولا يلزم من وجوده الوجود. شوف تيار ما يلزم من عدمه العدم يعني عدم مشروط. همین شرط نباشد مشروط پیدا شده نمیتواند. فهمید؟ اگر مشروط باشد شرط باشد شرط نه که مشروط پیدا شده نیست. ما يلزم من عدمه العدم. مثلا نماز مشروط هم خیلی نمیاره. نماز چی میشه؟ یعنی المشروط میشه. نماز چی میشه؟ یعنی المشروط میشه. و طهارت چی میشه؟ شرط نماز. طهارت چی میشه؟ یعنی شرط نماز میشه. طهارت چی میشه؟ یعنی شرط نماز میشه. یک کس بی نماز طهارت خونه بی طهارت نماز خونه چی میشه؟ نماز میشه. ها؟ نماز میشه. یلزم من عدمه العدم. یعنی طهارت نبودنیش نماز نبودنیش به دلالت میکنه. طيب ولا يلزم من وجوده الوجود. لیکن انا كنت طهارت باشه باید که نماز پیدا شود؟ ها؟ فهمید؟ اگر طهارت باشه باید که نماز شود؟ نه. فهمید معنیشه؟ معنی شرطه؟ همین معنی ما يلزم من عدمه العدم. یعنی اگر طهارت نباشد نماز نمیشه. لیکن اگر طهارت باشد باید که نماز شود؟ نه. فهمید؟ همین معنیشه که میگیم شرط میگیم. و شروط لا اله الا الله شیخ چند تا ذکر کرد اینجا؟ 7 ذکر کرد. ها؟ یعنی نعم اینجا چیشه؟ 8 ذکر کرد. و الکفر بما یعبد من دون الله. شیخ حافظ میگه که و بشروط 7 قد قيدت وفي النصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينطفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. چند شرط شد؟ 7 شرط شد. ها 7. هشتم شيء جان شيخ ذكر شيء والكفر بما يعبد من دون الله. والكفر بما يعبد من دون الله. همین 7 شرط شد ذکر کرد. یکم چیزامو یکم شرط شیخ چه گفت؟ العلم المنافي للجهل. نعم يحكم العلم. نعم يتم يعني علم يحكم شرط لا اله الا الله علم. باید که لا اله الا الله معناش چه دونه؟ يعني بين النفي العلم يعني بين النفي وبين الاثبات. جند النفي و جند اثبات بدن چیکار کنی؟ یعنی تو دونه. تو چیکار کنی؟ یعنی دونه. العلم الله سبحانه وتعالى میگه که فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فاعلم اول چیکار کن؟ بدون که الله سبحانه و تعالی لا اله الا الله بدون معنای لا اله الا الله بدون. الله سبحانه و تعالی میگه که الا من شهد بالحق وهم يعلمون. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. سوره زخرف. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. یعنی شرط لا اله الا الله باید که چی دونستن. الا من شهد بالحق فقط که ها نجات میبرن همین هایی که به حق شهادت داده شهادت معناش چی میدونن. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم يعني همين أما الله سبحانه وتعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هم يعني شيء أولو العلم يعني شهادة كميتين أولو العلم فقط علماء أهل علم بعلم شهادة مثلا بعلم شهادة فقط بزبون كتير گفتن إن هيك شيء فایده ندارد فقط. معناش أنه فهمید گفتن. هم الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. از الله تعالی فقط که هم میترسد علماء ها. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ابدا.